Наколькі багатая гісторыя і традыцыі Беларусі. Будуць паказаны лепшыя дасягненні ў сферы культуры нашай краіны. Арганізатарамі фестывалю з'яўляюцца Міністэрства культуры, Мінскі абласны і Маладзечынскі раёны коллектив Республики Беларусь, Национальный академичный концертный оркестр Беларуси имя Финберга, Белтелерадиокомпания. Прогноз надворья. По информации Белгидромета, надворье у республіцы буде визначати фронт, перемінна облачність. Місцем чекаються короткочасові дожді, навальниці, ночі і раніці у особних районах слабо. Порывистые. Температура повітря ночью плюс 7. Максимальный объем плюс 20, плюс 26. Стопа изменится. В областных центрах Могилевская плюс 24, плюс 26, в Бресте плюс 24, плюс 24, в Гродно и Лисицк плюс 21, плюс 20.